Ćao, dobrodošli na kanal Kozmik Marija. Za današnju temu odabrala sam da govorim o hipofizi. Ovo je serija koju sam odlučila da ću da napravim, a to je duhovna poruka naših organa i emocionalna poruka naših organa. Znači, ovo je deo iz te neke moje kolekcije. Znači, danas ćemo pričati o hipofizi i ja sam je nazvala žlezdom prepoznavanja Božjih znakova. Hipofiza se medicinski smatra najznačajnijom endokrinom žlezdom i proizvodi mnoge hormone i upravlja radom svih drugih žlezda. Ona luči 7 hormona, smeštena je na dnu velikog mozga u mestu zvanom tursko sedlo i veličine je zrna graška. Sastavljena je iz 3 dela i tako obrazuje trougao koji po svojoj svetoj geometrijskoj formi ima mogućnost da nas prebaci u druge dimenzije. Pomoću tečnosti koje luči na čudotvoran način, preko krvotoga bukvalno diriguje svim ostalim endokrinim žlezdama da bi se u organizmu održavao balans. Ponovo ću napomenuti da nisam doktor, tako da neću pričati o njoj na medicinskoj osnovi, ali hajde da se pozabavimo sa hipofizom na duhovni način. Mudra vedanska civilizacija kojoj prema današnjim sve brojnijim dokazima pripadamo i mi sami, koristila se mnogim tajnim praksama i tehnikama kao što se i dan danas koristi za razvoj vidovitosti i naravno u njih apsolutno je bilo uključeno i treće oko, a samim tim i kao organ hipofiza. Hipofiza pripada 6. čakri ili drugačije rečeno trećem oku, oku unutrašnje mudrosti direktno povezane sa izvorom. Pa samim tim ima moć da nas učini vidovitima i pruži mogućnost sagledavanja astralnog tela kao i pristupa velikoj nebeskoj biblioteci apsolutno svih znanja zvanoj Akaša. Akaša je, kao što sam malo čas pomenula, ogromna nebeska informativna biblioteka u kojoj članovi moraju imati otvoreno treće oko, to jest moraju biti priključeni na veoma visoke vibracije i moraju poštovati kozmičke zakone. Isto tako, svi duhovni i psihički principi se nalaze u astralnom telu, kao i sve potrebne informacije za bilo čiji razvoj. Tako da jednom rečju, hipofiza pomoću svoga spoja sa izvorom nam podaruje mudrost i ogromnu intuiciju, pa samim tim i unutrašnji mir, kao i informacije o bilo čemu, što je važno za nas, naravno za naš istinski duhovni put. U slučaju razvitka trećeg oka pruža se ogromna mogućnost isceljenja, kao i samoisceljenja, javlja se potreba sakupljanja pazlova, to jest komadića našeg života, kroz sve naše reinkarnacije. Jer samo jednom završena slika sastavljena od tih pazlova nas u potpunosti udaljava od bilo kog do tada postojećeg problema, bilo telesne, bilo psihološke prirode. I tek tada smo u mogućnosti u suštini da gledamo kroz prizmu duše, a ne našeg ega. Samim tim dolazi i do isceljenja. Kao što sam napomenula u prošlom videu, hipofiza i epifiza su 2 sestre bliznakinje, izuzetno bliske i voljene i zajedno obrazuju to treće oko. To su vam 2 zrna bez kojih bi nestao smisao našeg postojanja. Po Heleni Blavatski, hipofiza je stranica i svetlosni nosioc epifize. Hipofiza na veoma čudan način povezuje um i telo, to jest prenosi ideje i emocije iz moždane kore hemijskim vezama koje kontrolišu naše raspoloženje, ali isto tako i metaboličke procese. Rekla bih da ona prenosi Božje poruke svim organima, kao i žlezdama, da bi organizam funkcionisao ispravno i u skladu sa univerzumom. Ona nam naprosto dozvoljava da putujemo kroz život opušteno, da doživimo sopstvenu istinu, kao i da radimo na usavršavanju sebe, da bismo prihvatili da smo božanska bića kojima su zaranjujući u sopstveno postojanje dostupni ama baš svi odgovori. Samim tim nam se pruža mogućnost da pravimo kvalitetnije izbore na svim poljima i da se, iako nemamo trenutne odgovore ili rješenja za sve naše situacije, imamo veru da ćemo to rešiti, ne znamo kako, ali znamo da hoćemo.
U nama se reorganizuje smisao za vrednovanje, sve više potiskujemo materijalne vrednosti kao i tabele sastavljene od ego formi i to što duboko u sebi osjećamo, to je mir, sreća i blagostanje, ono što je grčki filozof Platon objašnjavao kao evdemoniju ili drugačije, srećan sam što postoji. Stvaramo sopstvenu realnost nezavisnu od našeg zemaljskog programiranja, postajemo original i ostajemo verni sebi i bez obzira na negiranje ili odobravanje okoline, kao i društvenih pravila koje za nas prestaju da imaju važnost, sa rezultatom da štafetu predajemo našem unutrašnjem biću i našem istinskom putu slobode i kreativnosti. Kormilo na sebe preuzima duboka samospoznaja i svaki događaj tačno nalazi svoje mesto na slici punoj pazlova. Počinjemo da bivamo prosto bombardovani, kako ih ja nazivam, svetlosnim fleševima, punim mudrosti, koji smo svesni da nisu proizišli iz ega, nego da su pozajmljeni od našeg istinskog bića i koji nam prosto objašnjavaju sve, baš sve, onom iskrenom ljubavlju i dubinom kao brižna majka koja mnogo voli svoje dete. To je Božji glas u nama koji nam nežno šapuće najdublje tajne našeg postojanja. Njena glavna odlika je istina, bez celofanskih primesa i mašnica, istina onakva baš kakva jeste u neobrađenoj formi. Unutrašnji mir je takođe jedna od odlika hipofize koji proizilazi iz te najdublje duhovne istine. Jednostavno, život za nas postaje igra i jedva čekamo kao dete koje iščekuje davno željeni poklon da nam još neka pazla pristupi bliže nama da bi zadobili kompletnu sliku koju ćemo u nastavku odložiti znajući da to što smo sastavili, koju ćemo u nastavku odložiti znajući da smo je sastavili i kupujemo novu kutiju pazli koju počinjemo da sklapamo. Svaka stepenica nas vodi ka većoj sigurnosti i osjećamo se ponosnim kao deo univerzuma i kreacije nazvano život. Sve što sam navela u videu sa epifizom i načinom terapije važi u potpunosti za hipofizu. Hipofiza je po Louise Hay centar upravljanja i ponavljajući sledeće rečenice, to jest pozitivne afirmacije, može se potpomoći njen rad. Te afirmacije su: moj um i telo su u savršenoj ravnoteži, ja upravljam svojim mislima. Hvala što ste pogledali ovaj video, nadam se da će vam on pomoći da shvatite ovu hipofizu. Ako vam se video svideo, šerujte ga, lajkujte ga i hvala još jednom. Puno kozmičkih pozdrava.